Петр Якузень поэт асчах щитмаль жулдулдарчы. Хальхи чуваш литературинчи чи сумла яцинчень передеші он берге савыш пулдарулы тепчевче, нумай студента чувашлых аслылых инчули жіне тама булышны чин берге Александр Осипов сюжетинче. Петр Якузене перзамақпа поэт тезек нагалама майшук. Савышпа бірлігіна философ темелі. Унын туйымлық айлавызем шуғыш юрадашы аз хағалушлық неченеші. Якузен савезене хальхи чываш халығын маргиналы социумен чунлық туйымне санарланы философиялы лирика поэзия дезенте теріс пулі. Күнбірге вал чываш сенчуни ялда юлать пулмала кілет кебе хулара жупса жүрет пулзанда дед. Чываш сенбек тілейлі халық сақал бұл. Мен жіндезесін тінжегасса жүрерімірінде, Элек Совет Союзынже хагара шере, Мускаузынже, Петербургтенже, пірмаяқ стресс, пірмаяқ депрессия деші, пірмаяқ таблетка зембе бұрнашы чываш, күнда ялдағы ирбушладагашен тұрмашта шленде, клеткине вырынчине хурда бдерден шивырдыга аппырдеші ялды жіндзем галашы. Телеевич был. Петр Яковлевич Яковлев псевдонимба Якузен пенде тұғыр жыралымыш чулда Красноармейский районинче уба жирми ялінче жыралса жидіне. Школ хышынақ Шубашкарды педагогик институтне ажаранба хыметленне врендеген профессийне Алла елес теллевбегене. Шүр жылдан врендюша етевіштермесезе качы институт апрақсақ салдага гаят. Он хышын тебір худ Чуваш патшалық университетіне вренме кірсе херлі диплом бадуғат. Педе рейзингіне кезен пырмай маналайынче детсівіш. Унсы везембе хавхалансы хайде шырма бұшланы. Якузен поэзия шухушпа туйыма пір шайраты цапыныне палартмалла. Он ширып сымахи чуны радывыне паларда сесек кебе чурза кышкырмаш. Сырт чулебек йывырда кабаш сыр өмірліхе ыза кірзеларад. Поэт тивишне Петр Якузен вилімзір пахалық сем тываган шиын десе палардад. Тыван халық чылхебеші биберки унын хайын пурнышлы да ыры сымахи бур. Эй, темде куртам, темде мандам, чун черенех вырнашны буй, шавгил, шавбюр, шав пилік кандық, кыштақ саралны шуры тюль. Шунаптарма саман шидетте, инже шулдер тухатюма, каймашкын дюнеде билече, пить хаклы, тавранма. Петр Якузен филология слыхын кандидатчы өмірібек Чуваш чельхине тепчеген шин. Чуваш гуманитарий институтинче, Чуваш патшалық университетинче, Чуваш патшалық культура ба искусство институтинче дарышна. Хэнь аславрендеген недезе Николай Трубецкой вырс книжне жутлать. Терек чельхин елемне тинче уменчек тардагане Трубецкой, терек чельхин янравивал хай поэзия деген скер, Петр Якузен литературы эстетикине де наука дыдымне де шивых. Трубецкой пужарны фонологине Чуваш чельхибеші гынтарза кенеге зем хадерлет студент сеневерендет Петр Якузен. Хальхишин шухушпакана пурынны едемліхе чунлықран тибедет, шаунбада искусство ба тень, поэзия бурри шухушлықпа пурныжа шайлаштарза бырат детсівіш. Пурныжыма онланайми болзасын, тітре карриллен туйынзан тінже, пуғадып, перджен шынғаваслық, тұры юррилле шуды хирденже. Эбир хамыр тергенебе самая хыда адаланатпыр. Шалды дымарсене жыратпыр. Шанбада поэзия негізінче хамыр хисеплет бірдет. Чвашсен палы поэзия, философия асчахе Петр Якузен. Чваш енгларым вали Александр Осипов, Марина Корягина.